Ma pastor bo memang ada sawal dami landing tepas kami kurutagi muria ngara ngaidor condo tekop kami udut condo kamping muribobo ite muing atalamin compang dari muri sengaji kurulemba aku condo sangger tegidami nuhu kita roti waki aku dararun muri Yesus ngerle compang lecad muri tuer bangkana kapok. Ba momang dana krona yo pokona yang kit kami tukanaki kursawal muria bungara porong one melako bapak Ruben ho neka kue lelo lite kurut jaong kasel pande duka eng dia kurut manga calang gerbana raka manga salalangkan dia kurut calang gerbana raka. Ma pastor bo memang ada sawal dami landing tepas kami kurutagi muria ngara ngaidor condo tekop kami udut condo kamping muribobo ite muing atalamin compang dari muri sengaji kurulemba aku condo sangger tegidami nuhu kita roti waki aku dararun muri Yesus ngerle compang lecad muri tuer bangkana kapok. Iyo itu skeng aku tidak ite itu sebesar aku tidak ite nahe di otak perkoles kekep galemori dedek bad galemori adak naik ite condo sangger ngaji aku bekas dite lancang letak tingluk bekti aku dararun Yesus. Boleh bloke pacaran. Koa liling diha kurita gerak lako di te ngre more marang. Tabe. Mengeri keren tua. Rawan dona mai anak dite betarite. Etar ngaso warcucu one mai kelompok persatuan kor C wilayah kelompok kor baya gu pecing lite taramangan anak dite asekai dite betarite laning lekope oleh Slontotoro kurut pande mangan ngasang persatuan ho itu terangor rawang dise etan atau tuawan atau cucu ini waisi atarona bapak Ruben tersi tegirami onemai persatuan ho porong ite pande kopeoles koe mosegami lonto torok koe emang lonto porong ami nayangi catuka onemai kegiatan ngong panden ngasang persatuan korho hitu termangan rawang lise one lesoho onemai lako kutbe ngagubecan ngasang anak keterola anak kinewai dite amaten toe mengahemang aku mamur lami onemai lako dite hoa cululilin kurgerak ngererang armori kurut caile tite tingkolite bancinggaring beang pada gerak onemai persatuan kor dengan sang anak inewai anak katerong tesuan kula rawan anak dite keren rikus lawang hakilang lawang anak koen nang itu kole anak koe di teja beno amates tombo tegira mima cai lerang ada morin te tai poronga tein koe bancingari beang gerak kone mose koe dami
lawang hakilo kakutada anak ditek benom gitu kole lawang asang anak koe toire wong kanang liga hoa bailu diga kruta garing laku ditek gererangan mo ditek reng rikus lapalu lawang hakilon gitu kole lawang asang anak koe ine waisi atarona nang gitu kole ngasang empo amma atar keren rikus Aila kote ko hemo krutei ngasang mancing dari wiang gasang gerak one mo sekoda amin gitu labang asang anak labang asang empon itu teramangan robon dami kamping aku itema aite laro jauh mutungku krucai ngasang tomorani lerana tomor ama moror lako ditengrolo kuba kami musimai montei ngasanga boleh kloke tei ngasang bercetar bidang ko dia kamping kami mah tei ngasang rezeki ho lalu na kran rikus selamat palu labanga hakilon gitu selama ngasang anak koen ine waisi ataro kako hemo krut tei ngasang mancing dari wiang gasang gerak one mo sekoda amin gitu labang ngasang anak labang ngasang empon itu teramangan robon dami kamping aku itema aite laro jauh mutungku kurucai nasan tomorani lerana tomor ama moror lako ditengrolo kuba kami musimai montei ngasana boleh kloke tei ngasang bercetar bidang ko dia kamping kami mah tei ngasang rezeki ho lalu na kran rikus selamat palu labanga hakilon gitu selama ngasang anak koen ine waisi ataro ditek reng rikus lapalu lawang hakilon gitu kole lawang ngasang anak koen ine waisi atarona nang gitu kole ngasang empo amma atar keren rikus aila kote batombo tegira mima cai lerang ada morin nite tai poronga tein koe bancing garing biang gerak kone mose koe dami nite lawang hakilo kakutada anak ditek benom gitu kole lawang ngasang anak koen toire wong kanang liga hoa bailu diga kruta garing laku ditek gererangan mo tei boleh bloke pasataran hoa liling diha kurta gerak laku dite gere more marang tabe nangeri cek rentua Rawan dona may anak dite betarite etar ngaso war cucu one may kelompok persatuan kor C wilayah kelompok kor baya gupecing lite taramangan anak dite asekai dite betarite laning lekope oleh Slontotoro kurut pande mangan ngasang persatuan ho itu terangor rawan dise etan atau tuawan atau cucu ine waisi atarona Bapak Ruben tersi tegirami one mai persatuan ho porong ite pande kopeoles koe mosegami lontotoro koe eme mga lonto porong ami nayanggi catuka one mai kegiatan ngom pande ngasang persatuan korho hitu teramangan rewang lise one lesoho one mai lako kutbe ngagubecan ngasang anak keterola anak kine waidite amaten toe mga hemo nga gumamor nami one may lako dite hoa cululilin kutgerak gererang armori kurut caile tite tingko lite bancing garing beang panegerak one may persatuan kor dengan sang anak inewai anak katerong tesuan kolerawan Rawan anak dite keren rikus lawang hakilon lawang anak koen
nang itu kole anak kowe di teja beno amates Ba momang dana krona yo pokona yang git kami tukanaki kursawal muria bungara porong one melako baparuben ho neka koe lelo lite kurut jaong kasel pande duka eng dia kurut manga calang gerbana raka eme manga salalangkan dia kurut calang gerbana raka ma pastor bo memang ada sawal dami landing tepas kami kurut tagi muria ngara ngaido condo tekop kami kurut condo kamping muribobo ite muing atalamin compang dari muri sengaji kurulemba aku condo sangger tegidami nuhu kita roti waki aku dararun muri Yesus ngerle compang lecad murid toer bangkana kapok Iyo hitus keng aku tindarite hitus besar aku tindarite nahe li matrago perkoles kekep galemori dedek bad galemori adak nagaite condo sangger haji aku bekas dite lancang le taking luk bakti aku dararun Yesus